Ubhanana lona usukumele kahle kahle induku yababa ne. Kuthathwa ubhanana ne, kuthathwe ne-razor ivulwe lana. Angithi manje suke uze nama-sperm nesidoda sakho nesakhe. After lokho bese sekuba nentambo-ke lena ekumele ukuthi iboshwe lana emnyama. So lo bhanana lona if like uke wawuthatha olahla endleleni la kwenzeka khona iy'ngozi ey'ningi zey'moto. So lapho suke kwenzela kahle kahle ubhuti ukuthi uma athi uyozama omunye usisi into yakhe ze ingasebenzi ishawe ingozi, siyakhona ukuthi simenzele lento le ukuthi nanoma athulele ebusuku avele ayichamele. Uma mangenzela just nje ukuthi uma athi uyalena avele avaleke ngci ngoba because lona asilivule yabona lana bhuti. Sesiyayihlohla so bese siyafaka lezi zinto lezi ey'dibene nesidoda sakho nesakhe. So la khona whether uyakucheat it won't happen. Just nje ayisosho ukuthi kube uhlala eMpumalanga noma ngapha kubo-KZN kuphi bazokutshela ukuthi khona umntwana ekungaheveki naye, like hhayi oyi-one, abaningi ekungaheveki naye nje umuntu wakhona. Abantu ekumele ukuthi baku-understande yonke lento esiyenzayo le siyenzela ukuthi bosesi bangashiyeki ney'ngane, nabo bobhuti futhi bangashiyeki ney'ngane ukuthi hey ney'ngane ezingaka for yonke lapha, ngoba phela kunzima ukuthi like nibe na 15 years or 10 years or 5 years nomuntu but kuzofika nje umuntu nje o-clever same time nje uyakumuca yonke le 5 years. Ngapha kusisi futhi siyakhona ukuthi ngabe wakulahla like ngabe khona impahla yakhe ngaphansi noma ibhruku noma yini, sithi uyiwashe la, yabona la, uyiwashe khona uze nayo lapho-ke mhlawumpe ngabe ufuna ukumlaya wena but uzonikeza umuthi, mina ngeke ngize ngikwenzele, wena yazenzela-ke lapho ukuthi abe ne-discharge like enukayo. Uma ngithi ngisibheka kahle mina ngisibona ngathi ngihambisana noJehova, ngumsizile uJehova esivele nje wangibeka la emhlabeni ukuthi ngimsize ngaso.